Чтобы получить работу, они наняли господина Берштейта, שמצד שני גם היה נציג של קירגיסטן במשא ומתן. который, с другой стороны, был также представителем Киргизстана в переговорах. כלומר, מהיום הראשון, То есть с самого первого дня כבר קירגיסטן עשתה טעות, Киргизстан уже совершила ошибку, שנכנסה לחוזה עם קמקו. что заключила договор с Камеко. חברה בלי שום ניסיון Компания без какого-либо опыта בנושא זהב. в области разработки золота. מה שאנחנו גילינו בתקופה הקצרה שחקרנו את הנושא יחד עם בר-לב, То, что мы обнаружили за короткий период, когда мы исследовали эту тему вместе с Барлеом, שהועברו כספים שונים על מנת לשחד что были переведены различные суммы в качестве взяток פונקציונרים בתוך קירגיסטן, активистов внутри Киргизской республики, функционеров внутри Киргизской республики. שאנחנו מאמינים שמדובר גם כן בתשלום כספים לנשיאים הקודמים. У нас есть основания предполагать, что была возведена выплата предыдущим президентом тоже. כאשר קמקו באו והציעו לקירגיסטן, בואו נקים חברה חדשה. Когда Камеко предложили Киргизстану создать новую компанию, בשם צנטרה, которая будет называться Центера, ולנו קמקו יהיה 2/3, и у нас у Камеко будет 2/3, במקום שליש שיש לנו עד אז. вместо трети, которая была до сих пор. קירגיסטן נפלה בפח. Киргизстан просто попала в ловушку. והסכימה לכך שבחברה החדשה, צנטרה, הם יהיו במקום 2/3, הם יהיו רק 1/3. И согласилась, что в новой компании Центера וזאת они будут только одна треть. И это вместо 2/3. וזאת בהסתמך על הערכה של קמקו, שהם נותנים גם כן לתוך החברה החדשה, צנטרה, מכרות זהב בארצות הברית ובמונגוליה. И это основываясь на... Это как будто бы основываясь на оценках Камеки, что они приносят месторождение. Что они приносят месторождение в Америке и Монголии. В Америке и Монголии. אבל אף אחד לא עשה הערכה כמה שווים המכרות האלה. אף אחד לא עשה הערכה כמה שווים המכרות האלה, אני אומר את זה פעם שנייה. כיוון שהחברה שאנחנו, שקירגיסטן שכרה אותה, זה סטנדרט בנק. Из-за того, что компания, которую наняла Камеко, это Стандарт Банк. במקום לבדוק כמה שווים המכרות האלה, вместо того, чтобы проверить, сколько стоит, какова оценка этих месторождений, הוא הסתמך על הערכה של קמקו. она основывалась на оценке Камеко. שהייתה כמובן גבוהה, זה נראה בלתי מקצועי לחלוטין. которая, конечно, уже была завышена, и это выглядит совершенно непрофессионально. לאחר מכן התברר שכל ההוצאות, Потом оказалось, что все затраты, והיו הוצאות גבוהות, и были высокие затраты, למכרה בורו, на месторождение Боро, נכנסו למעשה מהחברה החדשה, вошло в новую компанию. ככה שלמעשה מה שקמקו עשתה פה, то есть то, что сделала Камеко, זה היא לקחה את קירגיסטן, она взяла Киргизстан בתור מנקרות, ומנצחות, אפשר להגיד את זה? они взяли киргизов за идиотов. לא, תשאל אתם יודעים מה זה מנקרות. Господин Мушка спрашивает, если господа знают слово «манкрут». Это общеизвестное слово после произведения Чингизайхана. אני לוקח את זה מהסיפורים שלה, מהסיפור של Айтматов, והיום איננו קלה. Он берет это из произведения Айтматова, Манкрут. Это тот раб, который совершенно ничего не соображает. שלמעשה לוקחים את האדם השני בתור עבד, והוא עושה כל מה שהאדון אומר לו. И этот раб должен исполнять все, что хозяин ему говорит.
היום למעשה כשאנחנו הצענו בדוח שלנו, То, что мы, в принципе, показали в нашем отчете, עם כל הכבוד לדובר של הממשלה שדיבר לפני כן, и со всем почетом к представителям правительства, который говорил до сих пор, אנחנו הצענו בעמוד כיצד לפעול נגד קמקו. мы предложили, каким образом действовать против Камеко. После вашего заключения правительству была ваша... вы предлагали услуги. Это правда? האם הצעתם שירותים לממשלה הלאה? כן, הצעתם. כן, ודאי. Да, мы предлагали. ודאי. А каким путем вы хотите помочь Кыргызстану? באיזו צורה אתה רוצה לעזור לקרגיסטן? כיצד בדיוק? אני הייתי רוצה לנהל את המשא ומתן באופן גם עם קמקו וגם עם קירגיסטן. Я бы хотел начать переговоры и с Камеко, и с Синтерой. על мנת להגיע לתוצאות האופטימליות לטובת קירגיסטן. Для того, чтобы дойти до оптимальных результатов на пользу Киргизстана. וכמובן שאם במסגרת משא ומתן לא נגיע לתוצאות האופטימליות, И если не дойдем до оптимальных результатов в результате переговоров, אזי אנחנו כמובן נשתמש בכל האמצעים, כולל הנושא של תלונות. тогда будут приняты все меры, начиная от исков, פניות לרשויות בקנדה ובארצות הברית, обращение в комитеты в Канаде и в Америке, ותביעה במסגרת בוררות בינלאומית בהתאם לחוזים שיש לנו עם צנטרה, קמקו, KOC, וכל מי שקשור и אליהם. иски в международные арбитражные комиссии во всем, что связано с деятельностью и с договорами. Ответ на ваше предложение от правительства получили? לא, Нет, не получил никакого ответа. Вот по мнению Мушката, вот какая бы доля бы, считалась бы оптимальной, да? Как мы должны договориться? Вот как вы считаете, что можно, какие проценты мы можем себе, уговорить их, чтобы они нам отдали? По вашему мнению, 50 на 50 это нормально? Или надо требовать больше? 50-50 זה בסדר או ש... איזה אחוזים אנחנו מקבלים? לדעתי החשיבות בנושא של צנטרה זה שתהיה לקירגיסטן שליטה. В принципе, в интересах Киргизстана שליטה בצנטרה. это то, что в Центере была полная... чтобы Кыргызстан полностью контролировал Центеру. כלומר, ההחלטות בצנטרה צריכות להיות על בסיס ההחלטות שמקובלות על קירגיסטן. Все решения в Центере должны приниматься только в пользу Киргизстана. מצד שני, מעבר לכך, לגבי הנושא של חלוקת דיבידנד, כמה דיבידנד, לדעתי אנחנו צריכים לשאוף למעל 60%, מעל אפילו להגיע לסכום של 2/3. По поводу получения дивидендов мы должны получить от 60 до 2/3 прибыли компании. כמו שהיה בהתחלה. Так же, как было в начале. 50 на 50 получается, по вашему мнению, это неправильно? Да, конечно. Все, спасибо. По поводу меморандума мне неприятно говорить, הוא לא שווה את הנייר שנכתב. но он не стоит той бумаги, на которой он написан. הוא יותר מלא חורים מאשר דברים ברורים. В нем больше пробелов и дыр, чем конкретных дел. כיום הזהב שנמצא בתוך קומטור, Сегодня золото, которое находится в Кумторе, לפי המניות של קירגיסטן по акциям Киргизстана, בצנטרה, שליש ממנו треть от этого שייך באופן תיאורטי לקירגיסטן. принадлежит Киргизстану. לפי החוזה,
לפי הממורנדום החדש, По меморандуму новому 100% ממנו 100% этого שייך לצנטרה. будет принадлежать Центере. לקירגיסטן אין שום חלק בצנטרה, В Киргизстане не будет никакой части в Центере. אלא יש להם רק חלק בחברה שהיא אופרטור, שהיא קבלן. Только будет 50% в компании, которая будет оператором. גם קודם לכן הייתה חברה בשם KOC, И раньше была компания קונטור אופרטינג, Кумтор Operating. שלמעשה לא קיבלה שום דבר. В принципе, не получила ничего. לכן זה נראה כל הנושא הזה לא ברור כיצד הציגו כזה ממורנדום, Будет компания Operating, будет Киргиз. אבל כל ההחלטות צריכות להתקבל באופן בפה אחד. Но все решения должны приниматься единогласно. כלומר, החברה תהיה משותקת, למרות שכאילו ליושב ראש То есть компания, יש מעמד יותר גדול, как бы для главного директора есть большие полномочия, למעשה הקול שלו לא שווה שום דבר, но это ничего не имеет значения. ובכל החלטה צריכים לקבל את הסכמת צנטרה, И каждое решение должно приниматься центрально, שמחזיקה בכל הזהב של קונטור. которое будет держать весь зав Кумтора, весь все золото Кумтора. Спасибо. Четко, конкретно в вашем заключении нету фактов о коррупции. Конкретно не написали ни одного факта, ни одного довода. Они не могут раньше времени. У вас, если есть факты, вы могли бы приехать, сесть с правительством и показать вот такие факты. По этим мы можем осудить интересы Кыргызстана. Мы тогда, я думаю, правительство с вами разговаривало бы. Я так думаю. Я отвечу на этот вопрос. Имеются факты, они пока являются конфиденциального характера. И... Пожалуйста. אנחנו נתנו דוגמאות Мы дали примеры של שחיתות, коррупции. של תשלום $4 מיליון 4 миллиона долларов כשוחד, взятка, 11 מיליון דולר 11 миллионов, שניתנו לחברת אקרד которую дали компанию Экерт לתוך חשבון בלטביה, на счет в Латвии, שנראה כשוחד ברור, מאחר ולא היה צריך לשלם אותו. которая выглядит как явная взятка. אנחנו ראינו בדוח שלנו, וגם בר לב הראה אותו, Мы показали в наших отчетах, мы и Барлев, דבר נורא פשוט. очень простую вещь. 3 חודשים 3 месяца החזיקו держали בתוך בנק בלונדון в лондонском банке 106 מיליון דולר 106 миллионов долларов, שהגיעו לקירגיסטן, которые должны были заплатить Киргизстану, מתוך זה שמכרו מניות בצנטרה. когда продали акции в Центере. רק אחרי 3 חודשים העבירו את הכסף הזה לקירגיסטן. Только через 3 месяца перевели эти деньги в Киргизстан. 3 חודשים ריבית באותה תקופה ב-2004 В 2004 году 3 месяца процентная ставка זה 16 מיליון דולר. это 16 миллионов долларов. כלומר מישהו גנב 16 מיליון דולר То есть кто-то украл эти וזה 16 שהחזיק את миллионов. הכסף 3 חודשים ולא העביר אותם לקירגיסטן. Даже в таких простых операциях, когда держали деньги не на счете Киргизстана, и это явные потери. וכך הלאה וכך הלאה. И так далее, и так далее.